Pete Buttigieg, is-sindku ta' South Bend f'Indiana, għamel uffiċjali n-nomina tiegħu għal chairman tal-Partit Demokratiku fl-Istati Uniti. Buttigieg huwa iben Malti li mar l-Istati Uniti biex jistudja f'livell ta' dottorat u meta fl-2015 kien Malta għal Business Forum bħala parti mill-konferenza tal-Istati Membri tal-Commonwealth kien iddeskriva lilu nnifsu bħala x'aktarx l-uniku politiku fl-Istati Uniti ta' discendenza Maltija. Saħansitra mal-aħbar tal-kandidatura, il-Prim Ministru Malti awgura lil Buttigieg permezz ta' tweet. Buttigieg huwa wieħed mill-iżgħar sindki fl-Istati Uniti u l-Washington Post iddeskrivietu bħala l-iktar sindku interessanti li se tisma' dwaru. Fl-2014 serva wkoll fl-Afganistan u kemm ilu sindku ta' South Bend spikka għal mod kif il-belt indirizzat uħud mill-ikbar sfidi ta' dawn iż-żminijiet. Pete Buttigieg qal li qed jikkontesta tmexxija għaliex hemm bżonn bidu ġdid għall-Partit Demokratiku. I'm asking you to join me as I run for chair of the Democratic Party. And together, we will write a new turnaround story. Buttigieg tkellem dwar il-libertà, l-ġustizzja, il-familja u l-ġejjieni tal-Istati Uniti. Buttigieg għandu 34 sena huwa politiku gay gradwat minn Harvard u Rhodes. L-elezzjoni li diħela li hija waħda mis-silta b'rapporti jgħidu li n-nies li normalment jappoġġjaw lil President Barack Obama u Hillary Clinton jinsabu wara Tom Perez u dawk tas-Senatur Bernie Sanders wara Keith Ellison. Iżda il-politiku ta' discendenza Maltija jidher determinat. So we can get back to winning elections and protecting the values that define our party and the country we love.